Abusafo sabre ya me no e kase de okopiem social media no so a aseba ko ana story ba ko ehwendi ye memo omo trendi ye afenso ga so e beto social media no fama asumesi ne ne keka ho wo ne tine ho a sabre ya ye kase watwa na no ase de so ana se bibisa nipa che so ba aware ne egia e beto abonte so kase mbone wo na chi bi mu so ka aseba ko so social media I feel so ba ne tudwa ye koba ya toa so e de amount Abusafo na wene emeka sensema eye Blackstar player Emmanuel dua ya na media babato abontin se na mono so ana chese awarefo eye kasakasa eba omuntem ama chese eye oba no ye shuti no abema no so owie wo shuti no ho a besi ne oba ne de nya confirm se ono wawuo na mombema ne de wato na nanu wo se do so wabra wo konso dio so wo ye so wasan so ye real e de ato akire e wo ho de amani mi aba se oni ho ani mi aba onye se na busuafo ye obi e na kire se efrey e wo radio so e ka se Emmanuel dua e na kire se na me so ma warefo no entem e ba sa e ma be ma no shooting no e shooting oba no ni akọ tie ni pakro no so asem a obe kan ye a obo Emmanuel dua eji ye koba ya to so e de amount ya maybe and the patch on it to say Eradi adawro ma me ho ye mpacho na me ne wan na ekate frame sofo ma me wo sompa na nso din de say I'm a patch of the this year that be a follow we are 7 more cano ikase Canada e Toronto na asema more cano mbese bi chebo kakra HC amo akoye ne na net ya sha be ma ya wawi na me patch on okay na ye omu fie ni ane asie fie ni oba no so sa nyina ife one area ni nyina ya ho na kisi no no wo ga na wonya ntu kwan wonim ga ne dada enti ebe so okọ abuche ba edo da obi ga ne na lo ga na ma marriage no say ebia na abusiafo no omo be ba da hwehwe mu onim bibi omu wo ye no ho ade le ode pipa be fa de kwa abuche ode wo dai na wo ho nyina no ga no ye ne ma bebebe wo America fa enye a chese be ma no onim ni ma wo go to a lot inti Emmanuel dia ya mo ka ni wa sebe
a former Blackstar player, no, Emmanuel Gia Oboboy player, no, and again the old boyfriend, Emmanuel Gia Swata Shape, in Nani Asa. You see, player, you football as a funny atopa. Football as a atopa. That's what about Ghana. What was so not Yakotumno? Football as an atopa. What would tell you? Yeah. You see, and women are not feeling to some costing. I mean, just say, because I let you watch it. I got it. Young mom will be here to say, I say. Because I see it's your one lecture, Casaka Karamaye. Yeah, and see, Ama, or no, Bemman, a yow now, or the years are there, because then I are being not US winning a month for, and then the guy, and then after what to say. No much in New York, and no move to Ohio. Into Ohio, means the again, they are the or my major say, or my Ghana, meaning I bear my arm on the air because of running from Moko Farm, I'm in the better US, then I'm many area, no more call back. Then they demand many call back so for Shani area. See Muhammad, and then so Saku him, Emmanuel G. None on the Mrs. Shava, or buy artists, say, I don't know the ban. I just Mr. Mammy also could be HTB and Sana Mammy Film. A coyer on one day wake out or get any bar back or the cars. I still really fair. I'm one, and Mamma could hear us no. And yet, this is being the cat. You have normal last one. I know you would you come out there, Mam Sarah. If you know me, you see them with him on a thing. Me hear a minute or car. Obekai into an paper, my main the main question. Into I had the again here of what one to her. I just don't know what one him because we still do it all. See, Minima, my packing, Minima, it is a year about when I say I'm on the bay US Nabus on my machine. I will say linear within a chicken linear or no bread within a chip. And also again, I'm sure a pound the fossil. And the Nabagana names, like I audio there, what baby, but some of them are big hammer. I have to after, but me, it's my more kind of no, as a before. Let me chill cacao. In Kenya, we need a one area was until time. Mira, number what Ghana has town, Jamfue. No, your Bible, that's why a high timer or you'll be our premier neighbor. Very good. That's it. When you premier neighbor was this one, or no, step, you're going to say, or nay, class of people, or more address, or more baby, one seminar after, or more movie. You do semi patch, see, Blay, can you broach your crown or Kobaya, Kage, one Waleno. Very good. And a baby, no. I said, ma'am, I'm say, I'm not a mistake, Kaka. There be some American say, yes. On Pewa, and you so what when you be no, and Obama, what did you just want to play? So when you start doing that, and then let me call here and obey or better. Women, yes, or what you my mamma, and Donald, a dear no canty, or just outside one of them. When you said material things, and then near maybe a Yamia Buana Kaka when Yamo, if we US are back into a big one to the no one of one. My mamma, I might be so to say. So, obey the old friends and then I just for call more back. And then I never force I just say back and forth. I just say Bearman, no, I just say. And you use the crime, I know I am. The Aku, yo, Brian, that's a pass. I'm sure 40. I same way and I got to train a man no dear pictures near the good social media. So say, oh no, and a bower for you and tell me. Not let us say. Remember, no, what be a no Papa, you were out, see what we are passing woo, according to Ireland or Seno. I was your boy, and you put him right, Coba. That was so a day amount. To me, Kume. Eh, bra, where the woo, Nami Busawasem. So, with me, you know, some. And your man also, dear Google large, and I wouldn't hear my mummy. Any motor now is what to tune and good contain them. One and question from command sisters. Ready, I see a funny for Nipper one who wish me Busa bra.
Eniema na wo ye wodio come our sister say woo because Jemfi ase wo mpel Jemfi ase wo ne bra na na betina nti wo shoot oba no mi busa say eniema na wo de agu honom na egu dem hwan fa ne sika kwase po ma wo nuanom Ekwase awuo bia sabi ne mawu ekwase awuo bia ne mawu na mugya kwase awodios na mugya kwase awodios na mani ba so etimi kumi ho and manu so etimi sha makonfo etimi wu aboa wato sama ya boa woni so house sisters woni so wa ha nuanom what sister ne niam na ode yeden woni padua na wode ho ni nua what sister mo nsuru mu se kofa ne yema what sister o maka so mo pa japade bi what sister o maka so pa japade bi Nkwasi asam kwa na mo be wiase amudidi edija mu nuanom ade na wu nkwasi ewu sa na da wu mpe oba na ise be ma ne de wakon adwane se wu mpe oba na sese bi oba ne so mpe obi ma bra asa ni be ma wo ya guy ariti ni umu ho asa spirit ebi ni umu ho unim dressing tell ni a wo pama de a wonim ade pama watumi adi nkwasi asam se ewu se mi di container eti wani moto metutu moto nse di na duty na wo avoid no tia say duty nko yi ne ma na ma sisters wan nko tia say duty ni say duty ntimi tutu moto no eti wan nko tia say duty no akoyi ma so makoton wo to sase ne mom de yeden wo sisters ne ma no me de yeden what chances ta mon suru mu se wo twa obusia fon suru mu se wo sister wo twa adwadwo ade na ya reho samsa what is an yama no de ye den katena se na yi uni fie ho na gya wo ba ne se mpe me bie ma so pede en de yan akofa no na me smintina me be na sister hu say yes me ni abe ma na konkoden be ma na ya de wa ya de se wo gya oba ne ho we de wo ye wo duo e de agun fra mem eja hokọ so all sisters na wa ne ngotu ya say di wo sister no o ga na ho no obetu duty ben na ana again no ne hoto na no obetu duty asesa ne ma me efie ne kwa police fo abra machire efie na police fo abra machire kwase ewo bia no mawu na mo de nkra mo mabusuafo kwase afo mo nwene busuafo ne ho nwene mo ma mo nwene mo adofo ho mo nwene mo adofo sa de a mi beye madofo nsunu mi sister nsunu ho na ekotu ya duty mfa ne ma ne megu sister wa na sister na ekotu ya duty wo sister wo wawu de nyema na yeden wo sister no wawu de nyema na yeden adna sa bi mema bi mudi kwase asam sa Tap send kwantia ya faso send sika free amano ne eba Ghana se wo Europe UK wo Canada uni haubia o de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no o download the pe obebusa se wo promo code and once wa bo Adepa TV e dia shem wo bo shem se pe who Europe €5, who US Canada $10, who UK £5. Tap send we send this kana free of charge. E betimi abeto mobile money wallet and as a bank account. Tap send rate mu kenkon. Comment section no baso no wa like no wa share na okoto abofro no so ma baso bi no ma be che o ma dwen o TikTok Twitter Instagram Facebook baby aye Adepa TV o be follow ye e wo no wa like ye pages no so e de amaye show bi wa hasan so na jo wa haye de mun ko ma twetwe e de ebro so bi e free mu na oja aye audio wa enye so free mu keke ogu ho a mo se mo sha akonfo no o mu ku o mu ho no na mo taja audios na audio na oja ye odi akoma ni sister say ne niema a wo America wo ne nchi nyina se ne wawu aja ho no ne sister emefa sa eye niema no ne sister ne wo Ghana ha nti o mefa niema no wo eye US ho no sanfa mra eye Ghana ha no ene na eye lendo service and safety duties ni ade na wo ho no sister no waja ka to na chi se o metuatua eye saka no mfa niema ne bra Ghana eye kwase wo we ne asema eye lendo say eka adio akwa ba shodi afa ajo na ensema esi ewo ho on se de bia update eba Blackstar player me che ye former ye friend say Emmanuel due ya na ndia ba beto abontin so ne kasa wo kanyina kire se ono de asem na ekoso ni nyina onim ho hwe onim de ntia ye mama prase Ghana fo boni din ewo social media no so say ye ono ana chese wo ba awarefo ntem a wudie akoso okay dedi kan ya mabusua no yakọ na asem we na aba no enokure ni ye nyamu enokure ana ye hu emu enokure enti de be ne se obia be kyerɛkyerɛ na adwene afa asem no ho
nemo asem no nokra ne pa no na wosanka papa ne ko asen koku no ho so da se eni ko asen koku no ho nemo esanse oku no ho no asem no emu nokra ne enya biem one edini bi eba abontere na enenam social media no so obi kura be kan eba abontere ebe ye interview kase Emmanuel Jenfi Emmanuel Dia sorry Blackstar prayer ono na meka se okoye saade na so ne oba no saade na so ne twempra bema no aba abontene bema no anase Emmanuel Jenfi Emmanuel Dia no eba abontene obekire mu se eyampa 33 years enie ena na onim oba no 33 years ena na onim oba no two 33 years in mono and it's only share just last year say last 3 years no mu share oba ne maami yes no cre it is a nigga say oba ne pon a friend so onye de omra it is nigga say Emmanuel Dia no o kire Ghana for e wo ensem no say ni dina ababe piem no enye wo ne oba no ebetinya ba say papa na yire no bia na eye Emmanuel Dia fofo bi na mum onse papa na nkasa na oye na audio to wa odi wuye na se oba ne kuno wan kire mu se eye Blackstars player bi yes wan kire mu sa na obi na be kan se eyampa wonim no se bia sa papa yi no Blackstar player no na oye sa de no eti edindie ebe kan ba se enipa bebe wo wiase no na bi dindi akwese adwuma yi obi di akwese adwuma yi se obi ko akwese adwuma bebe no wo wiase na search on Facebook kra bebe ye benya bebe Emmanuel Dia no so bebe na wa de wo wiase enti min obi ba bontin obi pointing se Emmanuel Dia we no me to me no me nipa no anya adwene ba ajuo ka ashtown asemu yi se o munyina no mo te ben no onim se o ne na twempena no wunya sure se nipa ni ndi man ko meka se ye ex Blackstar okay too good enipa na ba bontin no 1 years amatuda yes 33 se o se Emmanuel Dia na achine se 33 years ago no onim oba no yeah so that say and say 33 years and the possibility say ache ebi asa obi a girlfriend before say obi be ware no obi girlfriend obi twempran say obi be ware no yeah what I say etimi to me no ebia na oba no ebi kwa possibility say ebi kwa na oba no wo so ni kunahwe yes also na hwe say menya be ma bi I friend Emmanuel Dia me ne ba be ware ama no so me say obi ama me say ebeti we si say woni wu kunu ti na wo so na me yes say ama ti ebia ompe be ma ni biem ebia person we bibi e ma be no okay me kwa na me wo guy bi wo ana say me ex boyfriend friend Emmanuel Dia enti wono kana me na kwa ware ama ebeti me si me come chiro nyankopon danfo me say ebia ti oba no papa na wo kunu ho no say no obo na oba no tu no everything but say ni no who ni kunu say okura me mpe obiem and ex boyfriend bi ye fa ni Emmanuel Dia onu kwa na me ne kwa ware enti baba fawe oba on pe onu to kasa asem na ide e dia kirewo enti say bia me ye be ma no metia ene me ri onya be ma fro me ri okofa be ma fro ene me ri kwa no obi deti ene me ne nya kwa pe ba so mpe wa ana so ko onyo ba be ma fro me ne try de ye ka say oba so ope okra na ti sen no so yes everything but say ebi kwa Emmanuel Dia no ebi eba oba no nkeke ana ka kire ne kro no say bi anka everything ya ma entimu aba ne kunta because oba ne mpe be ma ne biem ajuwe je bi de ama oni me say everything asi because me de bia me ka say e ka so obo bebre say obi be simi asan dwane akọ ne ex ho oh yes inti en na be man confront so agye edi ni ama so eni de me si obi atimi kọ the ex ho dan ko ne kasema de asi we on eyenye foto mo obi a sebema obaware we ira busanse wono ompra na gya how many years ni ama ye for sad we dem gabi ajo we ama obi se bisasa ehunya how many years ni so when say 2 weeks ago mo on ne ware ebia bebi na asie ana mo na ntema de ate etimi to me no me wonu say one ebetimi ba say friends Emmanuel Dia bi enye ex Blackstar prayer we ana ebetimi ba say wono na bi o de hu ni kunu
ana bia papa anya botere ana bia papa no say no ana bi so oba ne ko eguso eka de kire papa no enti e de yaw abehye ni mu enti ne pa no twa no ana me kun no kume ho anya ni audio no krensi pio na o se go kire mu ye na o se go kire mu ye tu papa no me hu say wo de yaw na yes yes ebia de oba ne ye no ebi kura one efie ko mo na dwane ni ebi onti na ni ma no ebia de kan suba bi order na di o fie no papa no eye ne ya ojo jade ba ko then sun san wo ma ne nko se ya ne kese pa eye ga woyi yes be ma aba na ebia ne gwanji abre bula ka tu na ma minti bi no so nya enye ku no be ku no of course ebi ko me say true de so di ke beto ba say true ebi ko na oba no oni ko nya dai enna enti obema ne trasidi no say he ama asem o se adwon ko kire yie pa se edi enti ko na obi bema bi ebe trase se me ku me ho na ku oba no enye one day if you say asem neire ka cheni crusade me menya bema ofro ebi one day pew e no kansa asem na kire no na bema na fatuo se obekunu aku oba no Debi exactly we pa no o se free baby yes ana senka ebetuma yi a ebia bema no ne na fufo bi ben na komna out mai bema no ne na fufo bi ben na omna out ebia no wone obia nso ani hu nkomo no crap ebetuma ba se obetuma ka che ne na fufo bi se meiri hame ebetuma ba se ba ka che ne ne na fufo bi se meiri ebia sen waya me se eye no a ebetuma aboa no kakran and before say ebia bema no ebe make decision amemi ku meire no ebia no oba ne yade bi e de kire bema no o yade bi de kire bema no o yade bi de kire bema no eti one day o ka say my boyfriend ebi de yimano bia no nso enti ke say yimano bia enti na o ke say o ye me saaro ene ebe ku me ho no ku eti possibility say ade no aboboa no ene de obi na wo mamu enan na so mo tina kwanya na ache when my first born no was 21 years. Yes. Eti me no ansem we on. Egu no kra de ye hu. Na woman na ka ocean ne video and na picture 50 years. Oh how betimi between 40s and fan say be 45 going ne ko benefits ni. Na say adwoya yen kan asem ni yo. Say eye yimanodua, ese onim maame no 33 years ago. Yes. And one man way awo anan. Omo first born wo eye 21 years. Ebi kro omo tena che asa na wo no kra. Eba. Enti say woman no e wo ni 50s mpo a. Ebia yen kan ni yo. Ajo. Say ebia because na according to story no a report na eche say yimanu odua ne de woman ni nimu no ansa na man nso ebi ho no good. Na man no kra no onim lady na ansa na otukwan akwa America asa ba be ware woman ne de na ko good ama me kasa ncho metikuma matena kumasi asan for ma omo soro ntempa asan for ma ya no ebinom esoro ntem because ho no ase enitie the whole kumasi betima ka se asan ba bia me ka se enitie pa no meka se ehya asan se omoni atiye pa nti obi ya mba wonu osiso a osoro ntem enti betima ba se ebia na sister no ananse oba no jamfu a no osoro ntem what I say ebia otwen prantem ene ma no koye side ana utie enipa na ono so ene sompafo no twen komo na o kire mu se asa no so oya me masem yes so okọ US no so oya me masem good enti ebia na life wo ha I mean we have some girl make us be our suru yache so I say osuru yache enti ebia no na eni no ama ne yes no man na say bia edna ko basa na me de papa no okono ndi in fact wase ade wanya de oh yes of course ama Linda ka se wo kwase wo no oh kwase wo man no wo kwase wo oh kwase wo because sabe sa oyire anase obase ompel wo boa no sɛ dia papa ewia so ama hwɛ enipa boa obisi bi no crack enso omanyi ni boni aye sɛ wɔse papa ompel bi gel mane nko sɛ me de me pepe ama adeɛ bi na wo wia sɛ nyɛ yo adeɛ bi na wo wia sɛ wo ma enye ya adeɛ bi ɛya
obawu abede enti obawu abekum ho ana oba ewu a obekum so me ba me don ana say me ba me don pa na wo na oba o don na ewu osimisu kum ho sana wo so ya na no enti me dia to me no ene kwani nyame anim ni man no ade na waye no in fact one wa na busuafo wa ha ono nko anho wa ha no ho ana asem na abeto na enam soma no kun no oye audio ba abontene ene be kire wi say ayampa ade we na me kum ho no sebe ama o me ya humu no kure ebeta ba se ade nso o si owu a asem o candidate on say owu a yem blame oba me blame oba yes ade ntina wo ka say yem blame oba no me blame na possibility asem o kan so e no kura na oh David ama me say possibility say asem no enya no ebia ebeta ba se enya no kura bi so e no kura but one ade ba ko no say na wo se ko otwen kakra aye hwehwemu ekosi ase wase oba ne say ompe ne biem na onya imanodua bi ana ko ware no o se o twen ehunu se da meyire no eyampa se imanodua o ko ware no o de opepa ko ware na ba na imanodua so ka se ko wase e man US visa 5 years wangere wanko wase ne brother man so wanko eti to me no de e so tie imanodua asem obeka yi na o tie papa no so asem o kan yi na so de ni pa na e no kre papa na okasa wo papa na twatro ana se imanodua na twatro okasa wo sumpa na okay dabi imanodua no ensem no kan no wase ni nua ma ne 5 years visa wangere wanko ene wuye papa na nkasa so se ne yire ne se ode ni paper e baba wale imanodua na ide adna ba US wo enti so papa na wo de no ana e no kre ana se imanodua no de na e no kre wa de na e no kre se yenti because say no to be esense papa na tiasi imanodua tiasi ntimi fa imanodua de no onye na bi so pe US akọ yeah enti papa na ko no sabe de enia ba ne kan no so wo kwase wa hada busuafo pa osi oja audio no cross me do me manu na wo do ma oko fa dama onu kwa na oyire kwa na oba wo wiase ana anti se uja one oyire ja uja fufo ngwa na how obi kana sem osi wa wo for bon for de jamanu nko jana manu nko papa out US na wo sane down sisi abagana anma wo de opa kra oba na fa ne nko man ntena ha ya obenya oba ere aware kama se me kura me wo ho obi so ma okan ya ni se o se eye emema na mo akwantu mu njai eye ma na mo ba ware o mu wa hade o mu kono mo ware o mu wo ho no nyu mo ansi no so mo yeah say the ama so which is which etibile ama so mo wo ho no so asoro ama the issue na abato sisi ana nyina ebobo ho no in fact edekwani nyame nim papa na kuno ne die in fact menim se bia na yare ebia pressure di na kese bibia hye ne so bia na onya kamafo ana ekoye ne saa enti se de wosi ekunu de ana kokuno ho de asem no de wase no wase no abusiafo bia na afi na waba so eye imanodua ye kana se mi ya oye ex blasters player no waba botin ababe kasa na ne kasa mu no ensem o kano eche se eye asem we abeto social media no so aye tagging bebrebe ni nyina no oni go hwe oba no de ampa oni na date 33 years ago the last time wo hu oba no eye 3 years ago oba no ma na yi ase ba se pa se ogusumpo ne na twitwi nkomo ofun so wa bra oba no America ni nyina no kure bia nim abusafo yesa so kwai ne yesa so enkotie eye yima no odua ne kasa ode tu dwa ye koba ya to aso ede ama Again, no word, right?
Abusiafo na eye Emmanuel Diano eye Blackstars player ana yete se okasa ewo ho wa kirem wase man no kra de one ne kasa mpoda onim no nyese bia one man na kasa jam yire achi dia na bibi sampoda onye bida ana one oba no so kra enye koda ama ne kunu aba beto so ana bibi sada one ne enye koda nti oba re de wa kwantum no wo Ghana ha visa no kra ono enye bi 5 years ne brother de man wanko kosi se eye visa no expire ho nti nyaje a ono oba no ehihya ware bia na se bibisa ajo se de wudi nka ekan yem se bia na ye yima no dua afufro bi na papa no kire bla oja eye voice note no na bia
enye former player asem. Yeah. Elma said the gusu a ye kan no. Asem o de maka se eja emunukure no je Nyankopon na ebema na asi. Ebia ene we ya esi no. Ebia na echena bi ebi nam kwan so. Ye besere se obi a na adwene se ono so na iri ni bi. Obo no tuo ekono bi a mesene onyai. Oh yeah. Oba bi so ready say I mean ono so ebekunu a mesene ono so onyai. Na emfaso bi ani so. You see an anya hwekwa na kan bi kwa na obusuam no be ma no ebi kwa wo boa abusua no hwese akofa asema e say the inference say Malinda kan asemi ono be go no hwan na ekofa akwahyepo yekofa we ni ma na be wi ana this oba no ho ato no oba na be sade I don't know it is that way na happen in fact I agree it is mesre Emmanuel dia no mes onko so nkasa no on sanity oh yes amade mo na se ademo dabio ademo wa se ye to so a eya because onama ye bekase oh unti ana obi abone nhutu abone yidutu no na ke se ebe enguase e de ama ewura aye yimanodua ana asem so no se de o kirekire mo no possibility enya no kore tara se ejimidie makase ebikura na oba no na huru ana ohuru no I'm sure for tap send you no be Europe, Canada, US, so send this guy. I get back Ghana what they found more account and I say bank account, but when they go Play Store and app store net download the tap send app and or download you website so promo code. And when I saw about the Part TV and the actual about the Part TV show we are Europe, you virtual €5. So Canada and I say US is virtual $10, UK £5 into so next to tap send app and offer do money na for my show the nyako see. I'm not sure. You see, I dey go for obi papa, obi kunu. Obi adie nyina. Se ono na nam no so. A che se obi aku ne yere. Anaso wa shooting no, a shooting a wife. And then na obeka e dey afam. Meda se adepa. Mami nchi ahwefo a ehwe ba bibia obi ahwe ye free bia nya me hwam. Se abrenya nyina ye basope na mo so moje ye ofel so nya me hwam pa ye ni so. Adepa na mema abusuafo ya akọ. Oma de ya we ato mani no nim se nye easy sisi obekom no be me no ye abusuan nyina ti na ade we abase ya asefem na eya atrebo ho a me yendi nkomo fa ye ho se asem bi si wo fi a aya ne amesere ne se mumye nya botre ne yenye nhwehwemu yie ente sa ne yedi yakomachi obo ho wodi na komachi obeba koye bibie ho se wo wie ne na be so se ma wu nkwase wu na ebesie nkwase asie na wo mo nso abenom nkwase asan so abenom nkwase asan enti mesre se sa de we ye esi de me bi nsi bi afa me ko oba ne so a oba na anya ade adepa eme bi abaifo eme bi ahoja eme bi pe chese epe bibie bi wo wiase oba bi o wa de be ma be ya mani bie nya ne fe enti se wo hu me de oba na ku ni bia nka be me de so that's no asamba na make no so ashuti oba se ko shutu ni trim oba adepa oba ni trim no aye ni se oba na wu yeah kesa de mo ne yem oh so no be chese obi o ko de so the ewo de so the me no nya adwe o se emema no so ma ho odi mburo ma ne so yeah enti na sisi o mukunku ma ne sa no ade party o obema asinebo poli afa wa firi ba bia wodo ade wa bedu ama no ne sisa wo be komu me say asta me nko ho na meka me say do data ma me ba ho hey don hu mouth me say manie sira queen for bebre o da be say we sire ko ho aprima for asta ade pa nya izo Ashanti New Town e twa ntia kan Ashtown aho no nza omo ba yi nti jai aho de me sire meka anya ize mai aho na wo pe short a wo hutu a ye de short a wo tumi say we ye to angasa na ntu ni enti memma no mesra da bia sa word we me kan ade pasa wo yoyomfo na wo kwa akofo obi afi abrochira benwa ye nhwehwemu yie anya ba bia ne awale no yes o be fo obi afi aha kwa
yen hwehwemu ye hwehwechire ye na busia yi mukura te sen aha yi wote sen wo ba we ete sen oh no oba ni nyina atna asta sorry asema so de ka say yehwemu ye nya nokre otimi nya nhwemu ahunu se oba we no onye anasa onye nhwemu ko hu se bama onye ne ka ne se hu se e bia be anya wude ti ni wayi suma popo bi a chro ubakom na bia be mai woni oyonfo bi foforo bi na na wo ho no hwe de we a we dress ne tuo bi akika bom ne ne color bi ni ade a e no wa don pe on no o se na me pe we because abro me se no na make kan yes and I make her say the American me person won't ase say e bia ubekom na be mai woni oba bi o ho yonfo one pound no or kwa brochire nti wo pedi asabe eto agira ho de onim bola no di na chi a ye ho sa esimesi ayiri nie we yiri nie emema bebre apesa de no enu ti na me start e free ho na maka say so we your be na wo kwa yes na emma bebre no nya ba bia na eware no nya ba bia na eware ma udi ni bedi wachi e wo se wo ba bo ho di wachi a efe ba suban ko oba ma bi ti bi ka say me de me ayi because of eto ni shape ni ade oni suban kra me fa na sa me di machi efe ebi ni ebetimi aba say ebi ni me say adepa make sise be ma ni oba bia bra wo ba bia nyame aye wadom akodi abacho akodi yo se mepe wei mepes ayi dia wako chusu ni ebe de na bibi say ma ye be ware a mummi yenye nhwehwemu yie enye oba bia na eware no enye be ma bia nso na eware no mesra wo hwawo so ne wodie me say me wa mama bi wo wa enye me die aya ne die no no anko wu aya ne die obi aya ne die no a anfa ho me say wo ba komu na mu fo yi kura ebi ya obi die oh de bi ade pa wo ba komu ebi fo yi eyi obi die wo and say dia be ma yi adam fo beka say wo bi adwam wone dia won famfri no obeka want o say America ho okay want so what is on so kan me dey need some kan ya That possibility on so no beka on so go she na ni aso sa o da say mine want some but as no kan no suro me to me no o sha onimfila radio so yes onimfila pa ba o kan no suro me sra mema no hwe we a wawi eye nkwase wo na wawu chese wawu ama mitimi say ya ni ti na ese wuku hu me ni awiase mu wu ya wunim ni a wobenya wo asema ya kese de me asa onti say de ntin wo wu wo ku oba no so on fa ne hu ndi sa anfa ne hu ni o ku oba it da bio me de ku ni dia ensese me de ha de ku oba no no atena se on fa ne hu ndi enti ese ku ne ho ade pa na me ka say obi hwe ya sa abre wo hwe oba bi me be ma me ne no kacha me say me di agro be se mani mo be ma fufuro bi hu me ti ya ti o de asibebu yes and I'm trim me ho because e bia na one day and a maybe cancel adepa me that time me bufu ho ayi can be shout out with me huru nsama afi ono timi ka say utimi ye me afi me gira ho mpese me fa me tim modiem ana na eduani mie na me hyem so de and maybe no ya me me ti we me yoba and me ka say ma ya be mama o pese on fa ni tim modiem ni tu ba che say betimi we so ye be ma na be ma ni bufu yi no me say oh yes ani bo na no we yoba na me ka bia wona wananya ya me de ma no ya ntimi ni America me say de me jai and me ya no ya o me o ba kamena ade pa me say da kuma ni onim oh ye ni mu me ya kai o me ti me kompi me moko me ko sam abozege na ke ade pa me say it is sra emano ema bia no oja oba bi di na no ba bu ba ma oba bi be je ba mama afo ogire ho timi sa na ho po na oba ma no ho po onyaya aso nti me blame ba ma ne bebre ne momo wo na wu ndi ye me jase wo ku no eye me yo je wo ma bi wo ho a wo pe no ba ma kura wa ye me taste oh ade prejai sa eye me boss wo sa me die mo oh so de be ma tuntum ne ayi de opepe me de be ma tuntum wo de ntwa so ha kwa ade pa wo de oba ne so mpa wa
chire adepa wo go bi e fa hye wutirimu say wo boa wo nyankopon fa hye wutirimu say wo boa wo da achema fa hye wutirimu say wo boa abon kwatenten wo wanim etu koku hu say ye den akoku obayo ne say ye den wo so wo mpa wo bia ma wo ya wo nim ne obenya e bi kro oba bi wo ba bi e wo don oba bi wo ho na wo fa kra se wo yiri mani nko jano no nko ukoku hu say ye den wo so abaka ona wahwe no adepa ekane nyeka so far as I would think comedy I would think comedy o wade nyina ajo ansana o say story ne say be ma no ni mo ba ne wa ha ansana be ma ne betu kwa America e bia oni oba ne kan say o me kona ne emamu yeyi a me ba fa wo na ma waro na me do ko na be ma yaye ne fefefe e bia o promises anu wadi ni bo she na ama so promise ya Ode ukọ obonka enu ase waka se ontua woka simple ana ontua woka kra adepa media nkete so oku ne ho dia aba no wo ye den a so far as wo nkwa wo ye de nyame ya adom obode wo ni Ghana ha wo na wa beka se obe start hand to mouth abrochire de anya obetimi anya adwuma maako mienu bi anya obetimi de tete wo ka what you say we are be memu a wo nya kokra wo hu jira wo ho so be ma kakra kase na wo the body we kwa kwasha foma meti ha kra me wale ye adenti na esa wo yesa wo ku hu sai da de peda na mani abre body no de kwasha we so de emba no mo ni mre pa aya mi ja papa me fo adi na esa wo ku hu me fo so emma bebre gu villager wo mo pa be ma mpo be kase wo de top station trauma ko Ojidi se aware we egu ye nyeku abemu no egu ya ko ba fa Ghana ni di shi ani emfa ho we si fi fa wa no enti oya etina ni so anya bone o esi se boku ho o ware o yire ti Ghana e bia wote akra wote kumase wote obuase wote ana mo ka se shooting ni kwa ni kwa se ka eni kwa se bem shooting side eni kwa se what I say eni kwa se kono kwa Jano na what about for tena Ghana no be 6 months no ba e bia na akọ na wo ba be bia esi se boku ho ne ku na mfa so be pa na e de fun baba e bia se de ade pa me de da bia me ka se me ku mi ho da me hu ni e ba ka se me ti we mi be ku mi ho for what me ni bi kura gawi a mewe minim se kire bi be da ma me da chi bi be ya me da nti se ne na me ni bia me bo awrade mpaye se me no musu atwen ope na ba me di de nti wo ku hu sa ye de wo hwa me na ba bi tete wo ba ma bi tete wa enku hu jano no nko na ma bo awrade mpaye se awrade yi wo so ne wo de ma wo ba na onya wo na nya wo de no no da bia me ka se senchense na nya ni mu aso a he watimi wakame ebe basa sorry mo so vineba ma me fasa de we enhyem me ka kire na busuafo 8 no wo be ma na busuafo no 8 ne a ajapade na wose wo ode mani ni aba no anase ni no ma na wose omo enhyepon fama no omo nyae omo nya no ma no edipa na yene dia no oso ompe wo mu amoto mo kwaje no ma na yede na sa bia na japade bi wo ma ba bo ama me se abusafo ne tie ni a ma omo mfa japade omo ma ne nka America ho na mo fa ma hwan wo enka edipa na tie edipa na ajapade ne dia onipa na ajapade ne wono no ose wo mpe wo oku no ato atwene mo ma se ade na abusafo no mo oye no ye mpe because wo na ehia wo so wo se japade Ghana ni obeka so ahwe ma ana bia Ghana ni beka se wani aka japade ne ngofa ba ma wo so wo se japade no edipa nkwa so wo se japade entimetumi die abusafo ne tie ne a ma omo ko fa japade no ma ne nka wo mo sem say o se fie bi o se ne de no ni ni aba o se wan I say ayo nya mo ahade de fine o mpo mo ta okotenam be eno ma na mo ko boka ahyepo de ma na ba no e fa so bia ni so o mo nya no ma ne nka wo because o ni park ehia wo anka e baka se o ye ofa e obrochire ye bu shani obrochire a de bia bu shan ka de bo ho e bia wo bu shan ka fie hwe se o kama say na ni fie na ada na esa wo yesa anya wo tutuntuma 18 wo banya 18 enei da bia me kasa ha wo na wo mpa wo ye 50 years 100 years na pe ankola 18 wo banya eti wo ku hu sa ye de mesramo e mama no mo so mbo maye
What the idea we kwa from just like that. I don't know how we are, sir. Obi pe. So I don't know see ompa. Money kwe. Janu nonko. I don't know how we are, sir. And my man mesra mo muso mo maye pa. Na dia we are see. Mo make sure say e bi nsibiem. Woni obi nam. No nya ko no so ompa wa janu nonko. Janu enkuru enya ne hwe. Na mom ka che ne se on ka hyenkodu. A department me believe say ade bia ye wa brabo no. Ye betwa. Yeah, no correct. Yeah, papa, ye betwa, ye bone, ye betwa. Adie bia ye bia wo bebusu aba ansa. Enti ye nto ye bo ase. Se na no de wani a. Obenye obi a e bia wo de wusunsuo. Obenye obi osonsa. Ne ye behwe se nsa ni nsuo ne en na ewo tumi. Ade na ese basa. E ma no mesra mo. Ne amu ye nti ye wo ma papa wo ho a. Esese be ma bi be fa no. Be ma bi awori oba esi ha sei. Almost 10 years. 20 years. Obani sudi no kware, but because of who tie san niema we bia, ama Ghana ma obi agin say Ghana ma ya shawo sabe. Ghana ma ya 224, Ghana ma ntimi ntra be ma ba ko. Oba fa no isunye san na tie. Ya wo ma papa wo ho. Ntimi amu de sabe mo say ya ma papa, e ma ye destiny ntimi pie. Munya sa de na mo ye no. Munyai, wo your bed uni ba manete, wo hwa na wo mpe na jano. Enkoye no, enkoka sembi asabe, edi hintu bia beba. Wo be ma bi nsu wo ho, wo ni pansa be ma ya oni ni wo ho, wo mpe no, no atoto nani, no hwa ho because of sika kakra obedi nti. Mesira mo, wo mi enya isa ne ma na ye no. Ye wo ma papa wo manga na ha brochefo amosha me. Ye wo ma papa wo ha. Na mo mu kwa kofa, bo awrade mpa ye emfa shepu nkofa. Enfa tuo nkofa, enfa wofa bi nkofa, enfa nimfa bi nkofa. Na mo bo awrade mpa ye se awrade, obaya manyani, oya meseso boafo ana. Adey. Oh, aya asemo. Na shodi yanko aya asemo so ansane asori aya dwumadi no eso. Yenim se woko ebia mo ene ade na wokotwa ebia skita na picture. Ewo hono mo ene ade a wo se wo bisa permission free mpanifo ho. Ansana watimi aye sade kon. Video bi circulate wo social media ne so aye Dr. Likey. Ena afa so samini e kan wo fi odo kan mo mutwa skit. Na skit no muguso mutwa na no nkopie mu achimota mo. Na hono mo ena chese security fo a omo wo hono mo se da bia bne ama mu ntwase ma koje permission emfree mpanifo ho a. Na Likey mu akire se ye wo foreigners omo ba hono mo begina ho twitwa pictures ni ade. Ade nti no mo dia yo mo begina ho a mo mpa mo na Ghana fo ye ne a ye die mu mo ye yesa abusuafo ye kwe ne akohwe video no emra bia na wonya bi hwe ye koba ya to aso e de ama Baumra. Mage. Papa, I got the I be jay you. I think we are money and power than have here. And you. You just come to tell you. How you look at some go. How you move to tell you. Management. You are progressing your people on your islands. I don't what is the whole thing? What's the money? One night, why would you call you now? That would be camera enough. One night, one night, the sort of I
Roma. What do you know about some of them? Obi free US Eco Parliament Eco Yeduma Etna Osashi we the go now just come on up aha Achimotamo now you get the baby two videos for our I'm your move by the Casa check Ghana will celebrate about who say you don't talk about it. Why? Mr. Foreigner celebrating around because I'm waiting for boy. I'm running service. And you prove I'm sure for not liking any microphone. I can show my back. Adio. Ama me share video we no na me say scene ba ko mo twa. Oh say o mo ye scene for. Enti o mo timi criticize twa bibia. E ma oh yeah, me do bia me hu say me share video na me ni boss na mo say be so mo twa scene. Because one say o ko obi untimi nko bi fie without permission say o ko obi dai so no wura mo say o ko twa bibia. So that say ana achimota mo no yo nkofo mo hwa so security so so ko di do ho a I was so kwesi o so. Because 2019 was 2020. Yeah, about 20 no ye program na show the Accra mo. Omo be fair ka say no. I was say let the eba. Enyi so my kwan. Ba no mo kire kwan be fa so. Ba bia ba wura bia e procedure wo so ye o fa. E dey me to me kasa no mo kasa na nyansa nim. Eni kwa say omo no mo kasa sa. E bi mo kasa na omo ye popular so adenti na omo kwan no. Popular. And be the other. One day popular. And the Amma says, yes, will be popular. No, but yes, a chinning in a shade. Let was another coon. There be a blow of mine. No woman Fatum will say, or being to me, but have a new go. So I don't fit on by it. Only your permission and son on by it. Over. I didn't be a way be. I was so permission. And the other, if I did, no. And you're fitting and the Senate House of Fitting over a Obi. Oh, my man, Dr. Likey. Oh, Mabby, no, Papa. No, Jama. Also, more Prince for action. Hey, Likey, of course. Security met me police. Prince for action. Because Utumi Kata, only row and the same. Oba was saying, permission. One of my permissions about family round. Okay, I was sending phone either. What can I say? And say, Obi from on an original picture. Adebowa yana sometimes ye besere ye nua ye adwuma na sine adwuma nyina wumbi but say oh ya de bia me sine adwuma na de ye kire nye nkwa na obeye sine adwuma se wo kwesi o ba bia o se kwesi enipa na ho no oye in charge enipa na ade ne ye ne dia no essence opanini anase onipa mesena o ene die mu mbepe wo hanom ade aye ma ade o mo me fan na o so ekonya eda ho je fa ye no aja ne fie ne dia ma ade ama na wa ye wo adwuma ene eye kwampa so ayi so fiti ya o so me ye fie odo me ye Dr. Likey enso wa ahoya mo emu ban mo una see ye mo una see ye ayi obi anya pade ana wa fa ne security se omo guide ho se bibi ko so anya omo hwe so enso obe wura ho no na se bibi e ko so ana so we bibi without security no anima omo tiri stop omo ye right me tin ko kayetia e ko eniu omo tiri hu me o permission o me se ni bi news even crop interview was baby market market yetum bisa say okay abayi market baby omo ton na mu omo se ni say ya new market omo ka chese nko hu the for him yes of course eti ade bo wa sabe me hu ye no me hu say social media trend and omo say eba and omo yes ade no eti ensa won keka kai ni nyina no to me ma gire no enyinya sasem
ena meka se na me ni kaka na se me ni momo mu gya oye nyam mo bia ye ni se like wo kokko sa ne bu ofu ho no da bi ana meka se ebi eye scene no mu twa me bi hu hwe video na mu se omu twa sini ana omu twa first scene enti na mo ene eye script for na eye sa bi wa don ne no ene ko be sele de omu ye no so I say na mo ke se eye ade pa se he no kura e go so ko mu fe police for kwa me ye be chi wo mu of course I say for police emi e be arrest wo eno mu ko because you be say no go tell ba bia ko gina e wo permission we ya so me Dr. Likey obedem na wonim say nkofo so de target say Kumasi for na be sa die we Mr. Mr. Ele kuma bomo ideas abefa ya munyi for the team from David ebe kwa se no Osi Kumasi for na be Akaebenezer thinks Achimota is like Hajia Kande Wache joint in at Kwadaso. No, I see in Accra we behave as reasonable people who follow rules. I say your classless Kumasi vibes is not welcomed here. Man seems like him. Man sees himself like some top celeb. Meanwhile, you are not rated beyond new Edubiasi. And about say Achimota more should ban them from their presence forever. Okay. Nonsense. And okay. On so I abufu semuti. I told say Accra for the who behave. Kwase se no be. Yeah, be twa kwan to no dey be fa. Kumasi for ba omo nim say sa kwan we. I'm fine kwase se no jini franco. Asa wo kan say wo se Kumasi for. Sometimes some what to say Hajia Kande Wache. Ama na bibo. Kumasi mo eso na Achimota mo. Enso okoya de o Kumasi mo a o se o je permission san wa ya de. Wa ya de no. Baby sometimes enza na kasem Kumasi for. Sabe eni obi na be ya sa de no. Obi ba no be ya sa de na emeko isu se Kumasi for ana asande for na ko ya sa de no. O fa ne kwa se Jimmy Franco. Ye for no so. O se Accra ni onye sa. Obi nya sa wo de ye for no to ama de kan se de course no e wo se condemn. Se ne be na ekina obi ko ya sa de ni bia onkoye. Ukọ kwase okoye bia ji permission free penifo ne fa ya sa de. Mi amekọ eye more Shoprite eye wage ade no. Me ko gina ho ko twa video say ya obi ka kire me se me ko ji permission. Yeah. No brother nya camera say. Yeah, picture na wo twa no. Me ko ji permission makoto ade. Obi say makoto ade ansa na me betwa. Enam se me ntoye, no se go koto ade dey fine. So on koto hwe bi akobi sa permission ansa na wako gina ho twa pictures. Adepa yesi ya wade nyina ho kwan but nyini nyina na fatan me di like hu ya pa because as a like anya wunim like wuti way there is no way I obeka say metimi aba ofie me nchia wo me nya wo hwe me duru ho na mafa camera gbagba na me ye nwa set ya van so we come inside wo kra na ne hall ana say apartment wo kra na eni wo kra na ya be asem obi e be ka say ada bai wa boda man ana na wuro bi fie ana ti na wuro bi fie a wo ese say Ghana ya mani di mrem ye mu kakra because ade a ye de ya wanya wo den enfendi wo nyonko like we de wanya ade because wonim say ade bia no ese say wo bisa permission more ade e da ho yen yakọ several okọ ayese fa enye se ye ma wo ntwa ye be mo atwa na mmom ese say unya proof bi ana e kire say ampampanifo ama wo kwan because ultimate sorry prekopa me sorry prekopa say me comparison akoye video how dare me if you want the pakra wo tie kra wo ye ayi me ma wo fi a me nsra kwan say me ba betwa video there be entisa nti adie na baba me say the ajoka say e bi on the sele eye ni movie no e fa bi no metimi aka say yampa because ye trust ne de ja etorabo ha ye nsam kwan kakra nti metimi aka say eye ne sade a fine ana afenso omokasa ni mu no me di omho ya papa me ra wo video ni mu ne nti me ra wo ye ne say ade na bibia ne ye tag ye mpanifo ade na ye ni obuo ma ye mpanifo a ye leaders we enye MPP na me ye enye politics na America se me papa ne akufo ado anka bia be ya me de me papa ne John Mahama anka be ya me de se John Mahama na teso be ya me de MPP me twafa nu ni nyina
asemu no wo pa kire se ena Akufo-Addo mo aye ne dia Akufo-Addo Shoprite na ye ne dia enye ne dia iti ade na bibia ne ya bata politics ade na Ghana ya dwimu ebia no adwumu hia hasa ade na bibia ne ya tage politics bibia ne ya defa politics sisi asama akoso yi Akufo-Addo okosi mu sai Akufo-Addo amode follow no okosi mu sai Akufo-Addo ya wese mo ba ho di onim na bi na Akufo-Addo kra Shoprite na ne dia wono kra wo kotwa ayi a wo ho kwan se so akasa wono ho kwan se ya president nti ese so ade mrasha ne no kra de kwan wo kotwa ben eti yesra munya isa de bibia ne ye tutu ye ni awe ye leaders ye do amanimu twetwe bi mu no mum ye nyai na Akufo-Addo ya wo papa no no aka wo pe ha wanyanya kwa wabo nkrofo bi enya kwa bibi egu akwa mu enti mum ye nyai sa ye ni na enso ade no nipa na wo hye wo ya na Akufo-Addo wo fu yes oya fu Akufo-Addo ye ne papa nkompe because the way okasa no disrespect papa ni too much what I say menya politics said the American na mom da bia me kasa ye won panifo bi ho ha ye fa ni die ma wom ye fa ni die kakra e ma wom Akufo-Addo ya papa ai ka wo da ka na bia me kan ka wo ba ye smooth dog ba wo to kira soro wan kwa ye papa nti na wo si ni hu na ifi wo papa kra wo tinwura mu okra betimi akoye no yes wo papa tinwura mu wo papa kra ne ho abahwe kra wo ntimi nkoye no enti mum ye nya da bi nsem bi wo ha mum ye nyai ade pa se dia me papa wo ye na be ha me no sanse na enye obi papa enti lady no wo ma sebe wo mo kasa ti Akufo-Addo ena Akufo-Addo yese no Akufo-Addo no mo na nya ne dia ena Akufo-Addo enfa law bia nkose ho se wo kwa kwatwa movie wo ho na wo koye bibi wo ha beji permission Akufo-Addo ho do kosi mu sen enu ti na eye me ya no mu ye mpanifo ye mu wo na mo desu me so ma dwen so ya ho kakra because try adepa eye ya wo asa ye ka ne ye ka se wo be ka se ye mpanifo ne moye adepa wo meboa na be ye no na fu wo na ni twitwi bi mu eya because me papa kra sabe wo di hin wo bobo yi kra no wo ba ye me ya what I say talkless of omampania a whole my asa ye hwemu a oman Ghana ha ye ne ye mu ye mpanifo na wo US ubeti ya kwa ya opani bi ye Africans mommy value what we have mommy muade kaka because asa muade ahwehom no afiri ye mu bibia ne dia ye politics so etwa skits a ebeka say omo kwan mo twaya enkreye because I say you support the movie industry no okay you support ebia obepe baby kakra unya baby kakra bia nka obegina de etwa movie by best stop you ba obi foforo na begina ho twa nke ebegya no ama na twa okay ebia ese Nigeria movie ewanimu ese eye Ghana movie good nti say ade nti na ye omo sa na be den na omo movie aye fiase Nigeria movie me da say good question we hu adepa Nigeria form fiti prekope nkotwa movie a omo nkra obi o untimi ko bi fie location na untimi enko bi fie say wo ko ya me Nigeria ni me start betwa movie how dare you sometimes you respect what we have adepa your communication adepa your respect go there and you see ya niema ya ho kwan yo you feel over proud say wo ko ya yi ana wo die ni die oh we there adepa wo hey e bia wo si mansion papa bi me ba ya na me bie dan no musi wa security bia me na me the camera set me twa obapene be sincere wo mpene but me ba ye oh we dey ma me srawo me de shadi me wo kuma wo sa wo me be kan sa na wo yes enti eye obuo ye fele ne ye ho se si ye benya tumi kakra ye star kakra na star na didi ye mu ai sa obi a me hwe no ai na wa pagya ne mu kakra se se me self confident na mu so na se first dey na woni bi aden asa ye benya tumi kakra na tumi ni control ye but antisa so wo tumi na for wo tumi ni ye niema esefata because more ye ncha movie ho minimum a omakotwa movie e wo ho no se bebre na ye premier omo ye premier kwa wo ho wo kotwa movie ho aye omo bisa permission they ask permission omo bisa permission because untimi nko obi fie without knocking akwa ye be mi o ye enti mummy emu enye se bi obi foforo free o man ba ni ama ne kwan yo ono so ofa kwan
swa obi ba shiwi ni adigu obi ba shiwi onya kono ba ya na start shiwi ohun penifo ohun securities answer because untimi feel prekope enko Nigeria say go kwa ya wawra mama enye sanet here na mom ye for the rightful channel ne ye fa nko ye benyam ombema ye kwan ma ye shudi nti e depend kwan ya wode ko ye ene wan ko ya hantan bi me na me like it as say me try without asking permission. Who are you? Who do you think you are? Who you like it so what? So freaking what? Who you like ya for kwan papa ne so na wo kwa ye be ma adentina we a public figure ma menka me sa nti esese we use to sa wani na wo de ko o bia ade ese na me pesa menya wo mo kra be ma wo kwan ade ko be ma welcome de nti eyinya ye suban ana ye yesa enye so bi fufuro e ba be fa nti si asesa ye suban a enkrofo be fia brochira ba be di yeso sa asesa na ye pe de eseyela and obi a commenter or de eba mi hu wo Facebook or say nti wujidi say comedian warriors mu na ko twa skit am ko mu bisa eyo obi say Kumasi for na be yesa afa bi no mintimi ngase Kumasi obi anatimi ayesa what I say obi asabe na adwumu ha ma me use this word obi ana adwumu ha ebetimi ayesa but enyo bia no betimi ayesa because ye ko ho no me ne ajo ko ho se dia na o kan ye ni enim ye kwa ya na start yes ye no bi be prompt ye say oh no yanko yanko bisa and am pazu ye kwa ya no ye kotena ase ne no am ka so ye toilet embra na ye toilet ne ba on be ma ye da ye de be ba ye be yes program no and ye say okay what you say nti ensese ye ka say enyo bia na adwumu ha mi bibi se ni hu se wo yesa na se wo adwumu ha na wo de yesa se wo adwumu da ho a wo ko bi free kra ye noke Ubo obi there, want me go obi there mugba. And who like you say, obi ntimi ma ufie so betwa movie without your permission. And you possible. It's idea bi aye na nye say ye ndo ye hu. Eye sabe dibra bi e na ye hunu hunu aye. E ma ye fele ye hu nti like do aye na de wanya de. No mo di na chi nso amu. Na so mo di na chi aye say oba bi aminimu no. Wa kasa mo di na chi nyina chose wa jimi omu nyina jimi. It's baku nka me fesa baku be hunyansa wo ma prompt say ade aye betwa say nya movie dia me ebetimi aba say e bia trend and like it say nya trend dia e so hu say sa we no mu twa no samini e kan wo sa so na fi odo e bia sa time na samini ne e fi odo no mu ni ho e bia ko be ma omo yeah ese say we be some permission so o man company for straight kra na omo na security ni kasa abokwa nke bia security ni aya omo na omo kofa omo say nya movie no mu twa dia one person be yes there. Na so mo akọ without permission your man ade like you wan ade. All right. May I say OB official so sad about papa no issue no. Na in the comments e dey buy. Daniel say that say all the comments e dey buy ho. I shall go back so now the comments there to comment section while like pages our TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, baby at the part TV, YouTube, no baso abe subscribe button no boss send videos be about TV. When you be a share many short enough is like Gio and then come to train way a bremo your producers or more boy Joshua and I feel so to top send in the soya say I mean then come to train way a bro me I miss ama alpa. Ever sound so a shape you ya